ميدانە و شەرمەزار دەکەین و شەرمەزارکردنا سەرکوتکردنا ڕژێمە ئێرانی دەر حەقی ملەتی ئێرانی دە بە تایبەتی کوردان هەروەها داخوازە هەرفاندنا ڕژێمەوێ دروشمێن هەری بلندن یەکۆ کوردان بلند کردیا چ لە ناوە ئێرانê یان ژیل دەرڤەوێ وەکو vê xۆپێشاندان li hember Parlamenta Kurdistana Iraqê ango pirzgirêka xwekoştina Ferînaz Xusrewanî êdî bûye pirzgirêkeke netewî لە باکووری کوردستان لە باشوور لە ڕۆژئاوا دڵنیابن پشتیوانتانین دڵنیابن هەرچی پێمان بکرێ لە ناوخۆ و لە دەرەوە ئەنجامی دەدەین بۆ ئەوەی دەنگی مەزلومیەتی گەلێک کە ئێستا بەرامبەر بە تیرۆریستانی داعش شەڕێکی گەورەی نێودەوڵەتی دەکا بەرامبەر بە هێزێک کە دەیەوێت تعدای ناموز لە جوانانی ئێمە بکات لە ڕۆژئاوای ڕۆژهەڵاتی کوردستان قابلی قبول نییە. هێزێنە سیاسیên Kurdistana Îranê yên çekdar û yên koparaniya wan di hejmareke çiyên Kurdistana Iraqê de cihê xwe digirin bi taybetî yên li ser sînorên Iraqê û Îranê yan jî li devera koya çalakiyên xwe yên serbazî ji salên nodiyan ve gelekî kêmkirina wekû rêzgirtineke jî ji bo Federaliyeta Kurdên Iraqê û her wiha parastina Herêma Kurdistanê ji gefeyên dewleta Îranî lê gelek dibînin ku heger hatû serkutkirina rejêma Îranî di der heqê Kurdê wan de berdewam bimîne ew jî belkî neçar bimînin êdî vegerin xebata xwe ya çekdarî herwiha supasiya Erebên Ehwazî û kesên Pilûçî jî dikin yên ku hevdingin bi raperîna wan re. بلکه چند سالک به لبر برجواندی حریم کردستان او شواز خبات چکداری هاتیه راگرتن لی همبری او دست رژیم ایران یعنی احتمال اوی هیا که پیش روزه ده جاری کدنی او شواز خبات بو پیشگیری کردن ل خبات جمعوری و بو بیژن بروانی کردن ل خلک بیگناه ل دست رژیم دست ببه او بلکه نخواست کامه به و انجام وی دوربن لایا کو ام دخوازن لی مخابن وقتی هریشتی تکرین نچارن ببیت بروانی gelek çavderên siyasî li hewlêrê pêşbîniya wê yekê dikin heger hatû gelek problemên hundirîn di nava Îranê de çêbûn dibe ku destê rejêma vî welatî di nava dewletên deverê de kêm bike yan jî Kurd bike û her wiha wê pêşxistinekê jî bixe pirzgirêka Kurdiya li Îranê de. بالتأكيد إيران تحاول أن بێگومان دەمانە هادە ئیران نکارە پرۆبلێمên نافخۆیی لە جەمخۆ بهێلە ji ber gelek pirsgirêkên mezin û navdewletî li cemûyê hene lê her arîşeyeke di nava Îranê de çê bibe wê destkariya wê ya di nav welatên kendava Erebî û Sûriye û Lubnanê de kêm bike û destdirêjiya wê jî Kurd bike. هەیامە 20 ساڵە هێزن کوردستانە ئێرانی خەبەتە خۆیان چەکداری گەلێکی کێمکردنا ئەو جیش بۆ پاراستنە کوردستانە عێراقی ji هۆڤێتیە ڕژێمە ئێرانی لێ دەبێژن هەگەر سەرکوتکردنا حکوومەتە ئێرانی ji کوردان را بەردەوام بمینە ئەو مەجبورن یانجی ناچارن vەگەرن خەبەتە خۆیان چەکداری شێروان مەلا ئیبراهیم ئۆریەنت نیوزە هەولێر